إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Sasanglitan, pupudjihan pa Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Tuhan, amu intag ukum milik, sin uno-uno pakarajaan, sibu daka manahut, iban sibu daka maaslak, sarta hitukbal sing kita niyo, in salawat iban salam, papanghu na to pilihan, amuin nagdarungan simpag-agama Islam, panghu amuin pangagaran uupihan sing kita niyo, haupat pidyo alam, hakatilingkal dunya amunahi Muhammad ibnu Abdillah, alayhi afdalus salati wa atammut taslim. Mga jama'a miyulyakamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, fama bikum min ni'matin famin Allah. Wayroon din ha mga ni'mat, iyanughara sin Allah subhanahu wa ta'ala, jalla fi'ula, hasabarang manusia, buat malingkan ni ni'mat ini ring ha Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Narin ha mga salagbo-lagbo ni'mat, iyanughara pasabarang manusia, amunain ni'mat ka Islam, amuin piyag anak, in kita niyo halawm likusan sinaagamah, agama Islam iwallah. Hambuok ini rin ha mga mahinang sabab hikalapas sing kita niyo deng haazaban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin ni'mat sa laggo-laggo iyanughara kato niyo ya kamu mga myulya sin Allah. Amunain ni'mat yari kita niyo bihaun halikusan sin agama Islam. Agama, amuin bang aun himangad hulat dugaing deng kaniya tantuin siya nalusong na. Agama, bang sadyaon himuat-huat nag-agama dugaing deng agama Islam. Tantuin siya lusong na fit dunya, den di ha dunya, dagpak paadlaw akhirah. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hisiu long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi mga dhulat, imuwat-huwat, pag-agama, dugaing ding haagama Islam, di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, pahadarat niya, sarta long sin Allah subhanahu wa ta'ala, iyan siya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, tantulong niya, in siya rin ha mga tao sa lusong, in siya rin ha mga tao, wayroon kapus paiddahan niya bang siya nag-agama, rugaing ding ha pag-agama Islam. Na rin ha sabab yan, mga jama'am yulya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya riwayat Imam Muslim, din kan Anas ibn Malik radiyallahu anhu ardah. In qissa ini, amuna ini inday na mga kaya kahagad sinahlus sunnah wal jamaah. Qissa kaya riwayat Imam Muslim sarta kaya baitahi Anas ibn Malik radiyallahu anhu arda. Long sinhambu kusugyaun Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, long niya ya Rasulullah, ayna abi? Ukaw long niya Rasul sinallah subhanahu wa ta'ala, hawno na long niya hiama ko. Long sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, in sambung kaniya, inna abaka finnar, sabunnal tulong niya hiama mo, yattuha apinar ka jahannam, ma'adallah, piakalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon man, bukon na marawing kulisong sinambuok usog yaon. Sambil akon mig na siya, piatawag sa sinnabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Long si Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, long niya inna abi wa abaka finnar, sabunnal tudlong niya hiama ko, iban sin hiama mo, hapinar ka jahannam, ma'adallah, piakalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kaya riwayat Imam Muslim. Dan kan Abi Hurairah radiyallahu anhu wa arda, timangis in Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Doon mayan timangis da isab, iban sin napatangis sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inamuin iban niya kaluarga niya hawak tuyaon. In kiyatangis sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, na maid siya patuhan niya Rabbul Alamin, na maid siya patuhan niya At-Tawwabur Rahim. Sa hawak tuman biyaid niya longsin Imam Muslim an Abi Hurairah, longsin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ista'adhantu Rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li. Biyairan kulong na intuhan ko Rabbul Alamin, intuhan ko At-Tawwabur Rahim, amuin sangat mangampun hasabarang ipon niya, in pangayuan ko kaampunan, in ina ko kalasahan, falam yu'dhan li, wayroon ako itinan sintuhan ko. Para halbang takitaon inasin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wayroon din ha mga manusia, hindi malasahay na niya. Sa hawak tuyaon, nangayo siya patuhan niya, sangat inamuin pangampo ni paipon, wayroon tiyugutan sintuhan na to Rabbul Alamin. Sarta long sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wasta'adhantuhu fi an azura qabraha fa'adhina li.
hawayroon manakulong niya bihan, dihilan idin sin Allah subhanahu wa ta'ala, na maid akulong ni hasupaya long nabisitahon ko ing kubulhi ina ko, pag-ubos siya tulong niya dihilan ako idin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga jama'am yulya kamo sin Allah. Ama sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam iban sin ina niya. Wayroon da na hinang niya. Hangkan saring ha mga pagsarang syukuran na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kita na hinang biyasin silayat to. Wala kita na hinang biyasin amuin amaon. Sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hawak tuman yaun na siya hanaja. Long si Muhammad, yaam, ukalong ni amaun ko kanungnungan kalasahan. Kul la ilaha illallah. Pamungan long na ing kalima la ilaha illallah. Uhadju laka biha indallah. Haruga ing riwaya ushidu laka biha indallah. Bang biya ka to mahinang sabab inhi pagpamung mo sin la ilaha illallah. Syafaatun takaw pahdarat sila Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta wayroon da nakasabot in amaun niya. Para hal imiiyan in amaun niya. Haramandaman niya. Inni la'arifu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Falawla al-malamatu وحذار مسبة لوجدتني بذاك سمحا مبينا. Sabunal tuod long niya. Kaya iingatan ko, kaya hampatan ko marayaw, sinin pag-agama, amuin diara si Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min khairil adyani min khairi adyanil bariyati dina. Dain hasarayaw-rayaw long niya pag-agama piag-agamahan si manusia. Wala bangsad jalong na bukon. Inamuin lagi-lagiun na kusing Quraysh. Wahidaru masabbatin. Iban sinamuin in kabukaan ko. Gura-guraon nila ako. Baba-babaon nila ako. Lawajadtani. Tantulong niya kabakan niyo na ako. Miyamagad. Haagama si Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Saring nga sababyat to. Wayroon da siya ianugaraan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ka-Islam. Miyukto na sadya immanahot niya. Minuhi na sadya siya matupa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon da siya nakasud. Paagama, amin agama bunnal, amin agama diyukop sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-Islam dina. Amin agama diyukop sin Allah subhanahu wa ta'ala. Agama, amin yanugara sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat niya. Iban agama, amin agama, piagridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla fi'ula. Narin ha sabab yan. Mga jama'am yulya kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkayari nakita niyo bihaon halikusan sin agama Islam. Subay ini matutuod na tuodin paghinang sing kita niyo. Subay matutuod na tuodin pagbugbog sing kita niyo ha agama. Amuin agama sa bunnal. Amunay na agama Islam. Sabab in agama Islam long sim mga ulama. Biyada siya inilong na sin sa parati. Nag-ail kausong ko magsambahayang. In mag-ail kausong ko magsambahayang. Aun mga makabatal kaniya. Aun mga kakahinang bang yaon na hinang mo mabatalin pag-ail mo. Nabihat turay sabing pag-agama. Bangsaw pa mamakahinang kausing kakahinang batal atau akan kakahinang mamaatal sim pag-aagama mo. Tanto makakuha kauring halikusan sim pag-aagama Islam. In mga ulama sing kita niyo, long sim mga ulama
miabot long niya pa unom na katus. In makabatal long niya haa kama Islam. Long singkay banan, miabot long niya upat na katus. Sana sabab wayroon waktu singkita niyo. In unom na katus, iban sinupat na katus siya to. Malangkum siya hatu para kala, sumud na ito katan, insyaallah. Muna-muna, dahin ha mga makabatal amunain nawaqid qawliya. Amuin makabatal sabab sin bisaramu. Hawayroon pangirab mo, wayroon panghati mo. Hazaman na to bihaon. Mataod mga manusia. Hawayroon pangirab nila, impangarati nila yaon naman sila halikusan sinaakama Islam. Yaon nakagura-guraon impanawag-tawag sim mga kaguruhan. Yaon nakalagi-lagion in parihalan hatungod sim pag-agama Islam. Yaon naka ngi-ngion nila in syara' sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Narain ha sabab yan. Bukon na ini bago. Jimatu na ini ha mga munafiqun ha zaman sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Awaktu ha bunu Tabuk. Aun mga munafiqun miyagad ha Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sarta ha waktu man sila naghahali-hali. Hawak tuman sila naghali-hali, naglangog-langog sila. Long sim mga yaon, sim mga munafiqun, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula. Wayroon kami long nakita sim mga sila qurra'in, ang mga magbabasay, maksud nila to sahaba. Wayroon long nakita lang sing kanila ini. Arghaba butuna, malalagbulong ni mga mangbiya ka-20yan. Wala akdhaba al-sunan. Iban sin mga tao putingan lang ni mga sahaba. Allahu Akbar. Wala ajbana inda al-liqa. Iban sin biya bukaan lang niya. Isin maksud nila. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imaksud nila Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Biya lang niya bukaan. Hawaktu yaun ni maugin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Long sintuhan Rabbul Alamin, wala in sa'altahum, bang mo sila long na Muhammad haun, asubuhun, pangaruhan mang mayta sila nakabissara bihato, la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Inhipamong nilalong niya, ya Rasulullah, inkiaunan na mo na naglangog-langog sa jasato kami. Nagkatawa sa jasato kami. Wayroon sa tulong na mga piyagtuuran. Pamungan long na kanila, ya Muhammad. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Pamungan long niya mga tauya, ya Muhammad. Unulong niya, paglangog-langogan in Tuhan, paglangog-langogan in kaayat-ayatan sin Tuhan, paglangog-langogan in parihalan sin Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'tadiru, ayaw na kamo mga yu'udur, la ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum, sabunnal tuod na kapag kufur na kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala, mapuas sim pag-iman niyo ma'adallah. Subay ayaran, subay na tuhalian, labi awla na imamong kita sin salato salaba hatungod sim pag-agama Islam. Subay mahalli, impangarati tayaw pakita masihalom likusan sin agama, pagsakaliyat to na kita nakakuha.
Subay kita, subay na ito inihalian. Inhikarwa. Amunain nawaqid fi'liya. Amuin mga kakahinang mahinang sabab. Mahinang sabab. Hikabaktal simpag-agama Islam. Inhikarwa. Amunain kakahinang muyaon biyanasin. Sumujud kau rugaing dengha Allah. Long sintuhan Rabbul Alamin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sabun na altod long na intuput pagsusujuran, amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangkaw simujud na pakabatu-batuhan, simujud na pakatampat-tampatan, simujud na padugaing dengha Allah, tantuhaing kakahinang mo yan, nakakuha, nakasiha na, deng halikusan si pag-agama Islam. Inikar wa mithalan niya, amunain magsumbay ikaw rugaing dengha Allah. Kakahinang pagsumbay, dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabang siya hinang narugaing dengha Allah, long sin Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Li'anat long na sintuhan Rabbul Alamin. Hisyo long na inagsumbay. Dugaing ding Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw li'anat long sim mga ulama'ut tauhid. Impag iyanun long narito la'anat. Al-ibad an rahmatillah. Inpagpalayo kay mureng rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw nakasiha na rin rahmat sintuhan, hisyo pain amuin, tumabang kay mo, hisyo pain amuin, umunong kay mo, wayroon na, day na sabab yan, subay sing kita niuhalian. Inhikatu amunain nawaqid, i'tiqadiyah. Amuin makabaktal, i'tiqad na to. Dahil na mga mithal, biya na si mag-i'tiqad kita intao yaon makaingat sin ilmu ghaib. Intao yaon long mo makaingat saon sin ilmu ghaib. Sabab long mo di masiguro. In kamo yan long niya dumadlaw pa masjid iban sintao yaon limilingkod-lingkod sadya sa kaingatan ni ilmu ghaib. Aong pa magpakapamong long niya kitabalong niya. In barakat sin marayolong na MPL iban silangay. Hawak tumanlong na miyugto imanahot niya, kiingatan niya bang lisag pila. Kiingatan niya long na bang kuno mi, ginyawa niya rin habaran niya. Inya tulong na rin mga salag-gulag-gu ilmo. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dahil na mga sayyidu waladil, dahil na mga salagbu-lagbu manusia. Sayyidul bashar. Dahil na mga panghu si manusia. Sa nakapamong daha Quran. Long sin Tuhan Rabbul Alamin, long sin Rasul, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su. Bang sadyalong niya kaingatan ko, inamuin ilmu ghaib yan, tantulong niya pataurun ko na inhinang marayaw hasupaya, magmumpaat siya, iban sindi na kulong niya kugdanan sinamin kangian. Bang sadya kaingatan sin Rasul. Dahil ha mga panghu si manusia, sarayaw-rayaw manusia alal itlaq, amo na Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sa nakapamung dabihat to. Naray na sabab yan, subay i'tiqarun sing kita niyo marayaw. Long sintuhan na to Rabbul Alamin. Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah. Wayroon makaingat
Sinyat to amin nakatapok ka to ka ibataas sin langit. Iban sin nakatapok ka to ka iberiha. Babaw singgumi. Atawa kanya to alam singgumi. Buat malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan namin alimul ghaibi wa syahada. Tuhan namin sangat makaingat sin ghaibi ban sin yaun jimajat to. Ngayon na sabab yan. Subay na to itikarun marayaw. Iban hatihon na to marayaw. In subay kita niuri makawa din halikusan sinagama Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umurid dunya wad din. Amma ba'd. Mga jama'a miyulya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi'ula. Long sin Hudhaifah ibn al-Yaman radiyallahu an kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa kuntu as'aluhu 'ani asy-syarr makhafata an yudrikani. Inki auna long nasim mga manusia in mga sahaba zaman sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam pag-asubuhon siya long ni hatungod sin karayawan. Long sin Hudhaifah ibn al-Yaman wa kuntu as'aluhu 'ani asy-syarr. In kaunan kulong niya pag-asubuhon ko isab siya tungod sing kangian. Mayta, makhafata ay yudrikani. In kabuhan kulong sin Hudhaifah, bang kulong niya ri maasubuin Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. In kabuhaan kulong niya, kukdanan ako sing kangian haway roon panghatik. Nasubay rabihat to. Subayra kita niyo imingat sing kangian, labi aula na. Bang ing kangian ini mangindarahi. Pahikabaktal sim pag-agama na to. Bang ing kangian ini mangindarahi. Hikabuha na to ring halikusan sinagama Islam. Subay na to daingatun. Long sim magdaramandaman. Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqih. Faman lam ya'rif asy-syarra min al-khair waqa'a fi. Imingat akulong na simmangi. Bukon hasupaya ako makahinang kaniya. Buat malingkan hasupaya kulong niya makaanib den kakahinang mangi. Hisyu-hisyulong niya hindi imingat sinamuin kakahinang mangi. Waqa'a fi. Makahinang siya sing kakahinang ngetto. Narin sabab yan. Pag amay-amayan sing kita niyo, pag muhut-muhutan sing kita niyo, in imingat kita niyo, sin hikarayaw, sinasal damarayaw in pag-agama sing kita niyo, iban sin umanib kita niyo, sin uno-uno, liyangan, kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على السنة والعمل بها يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على التوحيد والعمل به يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
استووا حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من